Kajing Lehniam Durga Puja jang kiriu nget Hindu kalazang menta kasngi kalai terik Risau. Kidong bat ki kentot ha ki bala penyeng ye kidara Lehniam bat ki jaka Mane-blei kum halaban Lain Kra Jail Road Garikhana Kendailat bat kiwe kila po de kirong kirup ki ba itenat bat kiriu nget ru kila sayi kiriam ki ben ki khor ki kriam nadu ki khulong hadu ki temen ki kro ha ki rong babon jan. Kipat bak kasor Shillong ki kup de ki khamat bapuk samrekhe da ka jingkemen bat jinghun mensim balapoi ka ayom le kemen Durga Puja. Kiyau ki hat Shillong ki khap nya de ki nong siu nong tada nadu ki dukan de marbam ki jhur juti ki riam bat ki mar ki mata baharu kom hala ki jong ki jingdon kam ki long yeng bat ki priu shimet. Ya ke Durga Puja larakhe da ke jingmen hanong po bernihat Jorabat Nartyang Jowai Tura William Nagar bat hakishnong basyong basa kipat riunget Hindu hakini ke jela. Kini ke jing Lehniam Durga Puja kalong ru kapor le kemen shiing shisem jang kiriunget Hindu kadai ru kapor banyelet jingo ikilok kijor ban klet lut ikjing e jingkuslai baro bat kadai kapor ban ai kublai markelyang da ke jing e Durga Puja pasuk bakemen yepi baro. Hakasngi Lehniam Durga Puja hanong po lawan bansa khilang do uba Mirul Bonds MLA kanong po constituency uba Balajit Rani MDC kanong po uba Sylvester Minsong Rang Bashnong kanong po proper uba Michael Kharhunai Assistant Secretary nong po u Khukon Barki President Durga Puja Committee nong po lembat kiwe bat kipat reunget Hindu. एक झुंड के मिलने के लिए और शांति से रहने के लिए और सबसे जरूरी बात है जो गांधी जी ने सिखाया हम सबको आजादी से पहले वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत सुनो, लेकिन सब अच्छाई के लिए सोचना होगा। नोंगपो शहर ऐसा जगह है जहां हम लोग सब एक साथ मिलके रहते आ रहे हैं अभी तक बहुत सालों से, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं, जो यहाँ में रह रहा है अब तक हम लोग रह रहा है यहाँ। कोई यहाँ जन्म हुआ, कोई उसे दादा परदादा जन्म हुआ, ऐसा एक साथ मिलजुल के हम लोग रह रहे हैं। सबसे जरूरी है दुर्गा पूजा के अवसर में जो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर जो है अभी सबके सोच में ये घुसना चाहिए कि दूसरा के भला के लिए काम करना है, वो सबसे जरूरी है। बनाए खुबले या कि perlok ki bayo ya kene kalak sacisin ban pelong ya kene ka Durga Puja ka bangi ladu mentala asnem bat kiwe ki kam ki bangi ladu bat nyek tem bangi don la ki jom ki jingeng mapi ki don la ki jingeng ngiru ki don ki jingeng ende nyek tem ba nyek yo blei jongi ba nyinyo ya ka jingem gumne ko bangi long nyek tem bakani ka jing rakhe ya ka Durga Puja ru kade na ka benta bangi Shakri Oblei ni tem bakum ki bangeng ha ka niam Hindu den Mane ya Oblei ujong pi katkum ka jingek ka bamapi kidon.